abakurikiranyweho gusakaza amashusho y'urukozasoni y'abarimo Ishanga bitabye urukiko. Urukiko rw'ibanze rwa Kicukiro rwatangiye iburanisha ku ifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo ku bakekwaho gukwirakwiza amashusho y'urukozasoni y'abarimo Kwizera Emeline uzwi nka Ishanga. Abakurikiranywe n'urukiko barimo Uwineza Nerisani ukurikiranyweho gufata aya mashusho no kuyasakaza, ndetse na Uwineza Patrick na Babingwa Josue ukurikiranyweho gusakaza aya mashusho y'urukozasoni. Abo batangiye gukurikiranwa nyuma y'ikirego cyatanzwe n'abarimo Kwizera Emeline na Uwase Shakira banegeye urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB nyuma yo kubona aya mashusho y'urukozasoni abagaragaza yageze hanze. Mu ba mbere baketswe harimo Uwineza Nerisani ushinjwa kuyasakaza. Kumukeka bishingiye ku kuba hari amashusho ye yafashwe, icyakora we ntayashyire hanze, bigakekwa ko ari wowe yashyize hanze abanje gukura amayi. Ubwo bageraga imbere y'urukiko, umushinjacyaha yavuze ko Babingwa Josue ukurikiranyweho gusakaza amashusho y'urukozasoni muri groupe yitwa Rich Gang ya WhatsApp. Babingwa abajijwe icyo avuga kuri iki kirego yemeye icyaha aregwa, icyakora ahamya ko yasakaje aya mashusho mu rwego rwo kubaza aba bakobwa niba koko aribo bayagaragaramo, cyane ko bari inshuti ze. Uyu musore yavuze ko ariwe wagiriye inama Ishanga yo kujyana ikirego kuri RIB, ndetse ngo yahise asiba ayo mashusho muri telefone ye nk'uko byemejwe n'umwunganizi we. Mu gihe pereza ntabwo Babingwa yigeze agora ubutabera. Hagati aho ababyeyi b'uyu musore bari bitabiriye urubanza, aho bari mu rukiko ndetse bemera kwitangira uyu musore, batanga ingwate ya miliyoni 50 z'amafaranga y'u Rwanda. Kuri Uwineza Sani uyu mukobwa yahakanye ibyaregwa, yavuze ko amashusho yagiye hanze ayo yari afite muri telefone ye ari amwe gusa, kandi ayo nayo Uwase Shakira uyagaragaramo yari ayafite, bityo nawe yayashyira hanze. Ku bijyanye n'amashusho y'umukobwa wagaragaye ashyira icupa mu gitsina cye, yavuze ko atazi ibyayo, atazi ko uwo mukobwa ari nawe, bityo adakwiye kubibazwa. Umwunganira mu mategeko yasabye urukiko ko rutazashingira ku kirego cy'abareze umukiriya we, kuko mu nyandiko yabo batamushinjaga, ahubwo bamukekaga gusa. Yavuze ko aya mashusho Uwineza yari ayafite atari we wari warayafashe, ahubwo nawe yayahawe n'inshuti ye yitwa Etienne Niyoneze ku itariki 26 Ugushyingo 2024. Uyu mukobwa nawe yari afite umwishingizi. Undi waburanye ni Uwineza Patrick wemeye ibyaha ashinjwa, icyakora akavuga ko atabikoze azi ibyo ari byo. Uyu musore avuga ko atagoye ubutabera kuko yajyaga kwitaba RIB. Yasobanuye ko amashusho yayasangizaga abandi muri groupe za WhatsApp, nawe yabaga yayakuye mu zindi groupe za WhatsApp. Yatakambiye urukiko arusaba kuburana adafunze kuko atagoye ubutabera. Ibyo ahurizwaho zaho n'umwunganizi we wanavuze ko ababyeyi be bemeye kumwishingira, ababyeyi bakaba bari bitabiriye iri buranisha. Nyuma yo kumva impande zombi, umucamanza yavuze ko urubanza ruzasomwa ku itariki 11 Gashyantare 2025. Turabashimiye, twebwe twitwa Igika TV. Reba hasi mu magambo atukura ubundi ubanze ukore subscribe, ubundi bikego no gukanda ku kasogera. Njyewe nitwa Omega Boy, twe twitwa Igika TV.